ġo palazz. Fl-intrata ssib kredenza kbira msakra bil-katnazz u fuqa gwarniċ maħdum bid-deb u l-iskultura u l-mara ta' ġo fih tistħajjela jirġa mill-pittura fid-dar ta' nanna. Xavinir tal-kewba motti b'dojler ir-rakmat u għad kbir ta' ritratti li fakruha fil-passat ta' meta laħqu tfal, meta hi qadet parrina, meta ommi qadet bridesmaid fit-tieġ tal-kuġina fid-dar tan-nanna. Selot antik motti bil-plastik borma tek fuq in-nar, grandfather clock li xili dog tossu irijiet id-dar u tliet titfal raġel bit-turban fidu bozza tal-kamin u taħtu s-senduq font fejn isakru tfal imqarbin mal-ħajtem kurċifis li bħalu ma tantx issib meta tgħaddi minn quddiemu qis li trodlu s-salib fid-dar tan-nanna. Fil-ċina television żgħir minn dawk ta' bla kulur tixalu u titwil ħwejjeġ ta' ġol friskatur u jisa korazon issa ħallik minn dak il-ktib għaliex dal-waqt se jidlam ejja b'siġġu wara l-bib fid-dar tan-nanna. Selot antik motti bil-plastik borma tek fuq in-nar, grandfather clock li xili dog tħossu irijiet id-dar u tliet titfal jilabu noli jistabbew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jħidu la iċċijiet. Fid-dar tan-nanna. Selot antik motti bil-plastik borma tek fuq in-nar, grandfather clock li xili dog tħossu irijiet id-dar u tliet titfal jilabu noli jistabbew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jħidu la iċċijiet mid-dar tan-nanna. Xtara sem l-aħwa kuntrattur u tella blok flettijiet armadi fuq l-ultramodernu b'ħafna kumditajiet u dawk it-tlet titfal imqarba wara l-portieri moħbin illum ifittxu fejn jilabu iżda qed jaħbtu ma' xulxin. Brava.